West Asia chu akang le tamup mup mai khovel ramro pile rintlak ber United States of America le athin tha Israel ta chuan khovel himna le zalen na hum haltumin thei top an chho mek line Iran sipaiten Strait of Hormuz tuipuya sumdong long an bei thut awangin America chuan na takin Iran hi akaplet ngala Gulf ram mun rang ranga inka na le inbe na achuak zui tamup mup mayani Irana firfiak pol hlau om tak Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te beina awang hian MVGFS Galaxy longchu nasa takin achemana United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO in thuchwa an siam thara chuan he container phur longa kangmei achona sat em awang hian long khaltu tale achunga nathok tu te chuan an long hi an kalsanta ti an puangani he Cyprus ram mingpu atlan long hi tuipi kong poimo tak Strait of Hormuz atlan lai rova taka bei atok ani sipai thunei tu te hnen atanga thu an don danin UKMTO chuan long hnung lam chu nasa taka ti sit ani ti atar langa longa thok zong zong te chu chan himna long lifeboat mangin thei topin anin thiar filima ma se poita ber chu na thok pakhat mu zo lowin alabo mek ani America chuan heng poisoi lo sumdong te chunga Iran che dan rova takhi athlir liam mai mai don lo ti achiang hle kang mei chuak le an engine room na sataka achet awang hian helong hian atum ram panin malam apan thei to lova tuipuya ading ta top ani ti in UKMTO chuan atar lang he thil thleng wang hian thunei tu te chuan longdang tlan ve te chu film khur hle tur la thilarin hel om an mu ani chuan rang taka hretir wat turin an ngen ngal bokani GFS Galaxy longin akong kalsan angai ta hial mai hi Hormuz tuipia thil hlau om le poi tak ania khovela longtlan kolna peimo berle boina chwa phone na huna sumdong long khaltu te an him lozi apho lang chiang hle ma se America hroina hnuaya khovelin lungrol taka he tuipi kong hi mana hon ani theinan ma aladon ani Iran lam IRGC te chuan he long hi an mani phalna lalawa kongdang America thoron anga atlan awanga be an ni thu zapa nei mi lovin an sui ve thung pathian ni jing ma taka be na hi America le Iran inkara inremna athlen nuwa thleng ania Trump administration khovel hroitu chakle rintlak in Teran chu tuipuya tlan long zong zong te himna tiam tura angin atanga darkar somli pariat po aliam ma in he thil hi athlengani Washington chuan he tuipui poimo tak mai hi sumdong long te tan ahima zalen taka tlan tlang thei ni turin zalen na le himna aomti mi puite hriata puang turin Teran chu anor meka United States chuan he tuipui zim le poimo taka long tlanten engtika ma be an tok don loti Iranin atiam aphut tlat ani Israelin Middle East a firfiak anwai chimi mek lai hian America point Iran firfiak na hi athe thang don biglo ma se chutiang ani line Iran ero alu lul tul tula he straight hi anman ni thunhoya pum hlum taka aum turania heta tlan longte chuan Teran hena tlanman transit fees an pengei turani ti in an intiam khau ve tlat sipaite inkara borok asan mup mup lai hian langlo china ero inbiak remna siam tumin palai na tho ani meka Qatar rama palai te chuan boina ti zi om tumin le Gulf ramin boina lian zok amachon ma a US le Iran te inbiak theina tur borok siam tumin Iran antlo mek bokani West Asia borok chu apok ke ani ber to mai Hormuz tuipia longbei ani nuwa pathian ni jing ma taka United States in digna sanvau hum halnan Iran chunga belet na ani nu hian borok aso sang zol hle US Central Command chuan he an belet na hi Iran na Islamic Revolutionary Guard Corps in Cyprus mingpu atlan container ship Strait of Hormuz a rovataka an belet wang ani thu an soi he tuipi zim takhi khovela tuipi kong peimo berte zinga mi ania khovel puma tui al thei oil mun lia thena mun khachu heta tang hian akal chuaka chu mai baka liquefied natural gas le leitha tam takpo he konga hian akal thina ni khovel ezona kong peimo hetianga Iranin adang chathi
America le athurol puita chuan an ngai thiam don lo US Central Command chuan he beilet na hi America in Iran mun poimo abe voi thumna ani thu atar lang Iran chanchin thar thedar tu te chuan Strait of Hormuz Persian Gulf le Gulf of Oman tuipui kam vela mun sang puak thom rap thlak tak hriat tur am thu antar langa Busar Asalui Chabahar Kiss Island Bandar Abbas le Sirika depo puak thom hi hriat ania hei hian in kan a hi Iran chimlam tuipui kam hun peimo tak thlengin America hian alu chil to ti atar lang chiang hle Iran sipai te chuan anram chim thlang lam tuipui kam Khuzestan biela Bandar Imam Sa ate chuan vanlam atanga beina lo venna air defense anti-fel to bok XA thu chuan siama US Central Command chuan Iran chu khongaina nei mi lova MV GFS Galaxy longbaya anmo pu thu an soilang ani command chuan lunga thok pakhat abo thu le kang mei suak le engine room si awangin helong hian malam apan thei to lo thu an puang bok US Central Command chuan sumdong longte alo be to awangin Iran hne na hian inremna thuthlung zom turin hun thadang pek ania ma se an hlo cham le ta ani ti in an soibel United States chuan khautaka che in Iranin tuipuya zalem taka sumdong long tlan tele mi puite abei theina chu ti tlak niam tomin nasa takin ma ala zui zelani he beilet na hi ral thom lama thunei tu sang ber Commander in Chief President Donald Trump thupek anga kalpui ani thu an thu chwa chuan antar langbok US Defense Secretary Pete Hegseth point Washington thu chwa hi nem ngetin XA chuan Iranin thutluk na diklo an siama tuna chuan apoi an soiman an tur angai ta ani tin azia kani July ni sompakhat a IRGC in sumdong long an be nu khan he boina hi azwal chho hle a XA an thu chwa ve thung chuan IRGC chuan phalna nei lova tlan long tia an soi chu an lo kap jok ani tin an la in soi thiam shama IRGC Navy chuan long ming tar lang lovin tuipui lam himna ti der thonga tlan long chu ka din ani thu an soi ve bok Teran chuan beilet na a omani phot chuan nataka an chan le tur thu an soya Strait of Hormuz atlan thelo thu an soi le boka hei hian he tuipui hi khovel boina chuan mun pui ani le meyang ti hlauna ati chuak na sa hle heng thil thleng te hi Iran le Oman Foreign Minister ten an ram pani ma hun tur an soi ho nu loka thleng ani Oman chuan Washington in he tuipui konga longtlan te himna tiam tura Iran angin nu lok ni khata le lama chuan technical le political lama in biak chunzom zel anrem ti thu asoi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan longhim taka an tlan theina tur ro manna thatak an soi ho thu atar langa chuti rolin Araghchi chuan Washington chu inremna bo setuwa apu le thunga America in US dollar manga Iran in tuial thei a hral theina phalna te ati top chu amo puwa ma se United States ero chuan hei hi Strait of Hormuz long an be awanga an chan let na lewani thu asoi ve thungani Iran na Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan pathian ni jing ma taka tuipui kong peimo taka phalna nei lova tlan loi tum long an ka hnuwa Strait of Hormuz chu an khar thu an pong ngala IRGC nena inzomna nei Tasnim News Agency in Arabic tonga atarla na chuan IRGC chuan ramdang thunei tu te in rol chu na takin andema long engemaw zatin phalna nei lova he tuipui kan antum chu antar langbok he thu chua hian tunhaya IRGC in chutiang long an ka thu chiang takin antar langani dan lova ponlam atanga ron in rol tu te awanga thil hlau om a thlen awangin Strait of Hormuz chu hriatirna dang aom le ma le America ain rol chung chu ti in an thu chuan chuan atar lang long emo sipai long engma hi tlang phalsak ani don lawani chuti line UK Maritime Trade Operation Center chuan Oman chaklama container long pakhat kang mei suak le chi aom thu antar lang ve boka hei hi IRGC in an soilong kha aniem ti ero chiang taka hriat alani lo US Central Command chuan an beilet na hi Iranin Cyprus mingpu a Strait of Hormuz atlan container long MV GFS Galaxy an beiwanga thleng ani thu an soi US Central Command chuan Iran chuan zapa nei mi lovin Strait of Hormuz atlan lai MV GFS Galaxy chu abeni tin antar lang longa nathok pakhat abo meka longa kang mei suak le engine room na sataka achit awangin atumram apan chunjom theito lo tin an soibel US President Donald Trump chuan zirtop ni liam ta khan inremna thuthlung ommek ma se America in beilet na anei chungin Washington le Tehran chuan inremna chungchang in biak na an chunjom thei abei sei thu alo sei to ani
America chuan kong engkima khovel himna le thlamona angai pe mo berazil do na ni khovela boina le indona tam tak thlengma se Krista a chuan thlamona kim awma kan thlarau nun a than chho zel theinan Isu Krista chu kan kulbing le kan in han ngeta siam ila athurin chana ma kan son zel chuan khovel tuipi phone vel kara po thamong takin kan hring nun long hi atlan thei do na ni lalpan mal som cheu ro se he channel hi lo subscribe ve ngei don nia